ikaze kuri Afrimax Show, ndabasuhuje. Uyu ni umunsi wa gatandatu Uburusiya bugabye ibitero ku gihugu cya Ukraine. Igihugu cya Ukraine gikomeje guhangana byimbitse n'Uburusiya umunota ku munota, nta mahwemo buhana, misile ziraraswa ahantu hatandukanye mu duce twa Ukraine, ari nako zihitana abatari bake ndetse n'abandi bagakomereka. Ibi biterwa n'uko Ukraine yari imaze igihe kinini ishaka kuba umwe mu banyamuryango ba OTAN b'ubwirinzi ndetse no gutabarana mu bihugu byo mu burengerazuba bw'Uburayi ndetse na Amerika y'Amajyaruguru, ndetse iyi ikaba ari nayo mpamvu yari imbarutso y'amakimbirane nubwo yari asanzwe. Aha Uburusiya bushinja Ukraine kuba imaze igihe yica abaturage bo mu gihugu cyabwo, ndetse bukanashingiraho buvuga ko leta ya Ukraine isa naho igerageza jenoside y'abo mu bwoko bw'Abarusiya, ndetse bukaba buvuga yuko ubwicanyi bumaze imyaka 8, cyane ko aba bantu bahanganye, haba leta y'Uburusiya iyobowe na Perezida Vladimir Putin ndetse na leta ya Ukraine iyobowe na Perezida Volodymyr Zelensky, ni abantu baturanye neza kuko ubona abaturage ubwabo bavanze, cyane yuko ahanini mu burasirazuba bwa Ukraine bakoresha ururimi ndetse n'ibyangombwa by'Uburusiya. Ibi bigaterwa n'icyahoze ari URSS. Gusa impamvu ya mbere ngo yaba yarateye Perezida Vladimir Putin gutera Ukraine ni uko ari ukurengera abaturage bahohoterwa kandi bagakorerwa jenoside no kwambura intwaro karundura, ndetse no gukuraho imikorere y'abo yise abanazi muri Ukraine. Ndetse Uburusiya ntabwo bwahwemye kugaragaza ko kwaguka kwa OTAN bibangamiye byimazeyo umutekano wabwo. Iki kikaba icyifuzo cyo hambere cyane nko mu mwaka w'1990, aho habayeho amasezerano avuga yuko ibihugu byose byiyomoye kuri URSS bitagomba kujya mu muryango wa OTAN, kubera ko byumvikana ko mu gihe biramutse bigiyemo byabangamira umutekano w'Uburusiya. Iyi ikaba ari nayo mpamvu ivuga ko perezida asaba leta ya Ukraine kutajya muri OTAN. Ari naho umunyamabanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Debikov yahishiye yuko uko Ukraine yakigera kose idashobora kwemererwa kujya muri OTAN. Nyamara Ukraine ntiyigeze isaba kujya muri OTAN, gusa nyamara yagaragaje ko ifite ubushake bwo kujyamo, cyane ko kugira ngo umutekano w'Uburusiya wizerwe 100%, ariko OTAN itakorera mu bihugu by'uburasirazuba bw'Uburayi. Ndetse aha abayobozi bakuru ba OTAN bavuga ko hari ibitero bikomeye bishobora kugabwa ku Burusiya igihe Uburusiya budahagaritse intambara yabwo muri Ukraine. Aha nyamara perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky we mu gihe arimo ashima ingabo ze zapfuye zirwanira igihugu, arasezeranya yuko nubwo ariwe igipimo cya mbere gihirwa n'Uburusiya adashobora gusohoka mu gihugu. Gusa intambara irarimbanije kandi leta ya Ukraine yanze kuva ku izima, yanze kurambika intwaro nubwo hakomeje gupfa abatari bake abandi bagahunga. Gusa intambara akomeje kuba urudaca, umunsi ku munsi abantu barapfa, gusa barahanganye, misile ziraraswa buri munsi. Hategerejwe yuko hakozwe ibiganiro, ariko ibiganiro nta bindi. Perezida Vladimir Putin icyo yifuza ni uko yakicara bakaganira na leta ya Ukraine bakemeza yuko badashobora kujya muri OTAN, kuko ariyo mpamvu itumye Vladimir Putin agabayo ibitero. Ni nayo mpamvu ibyo byose biri kuba. Gusa Perezida Vladimir Putin we yemera ibiganiro ku mpande zombi. Gusa igihe leta ya Ukraine
yemeye kuvuga yuko itajya muri OTAN, birumvikana ko yanabisinyira, intambara zishobora guhagarikwa, ariko mu gihe itabyemeye birakomeza kandi hato, ni nabwo turi buze kubona yuko ibindi bihugu nabyo bishobora kujyamo biri muri OTAN. Gusa nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashobora kubona aho zihera zinjira muri OTAN, gusa hari impamvu nyinshi zitera Leta Zunze Ubumwe za Amerika kutajya muri OTAN ndetse n'ibindi, kutajya muri Ukraine ndetse n'ibindi bihugu, nubwo Leta ya Ukraine irimo itabaza ko OTAN yayitereranye. Turabashimiye ukuntu mukomeza kubana natwe, turacyakomeje cyane muri Ukraine, dukomeza tubagezaho amakuru mashya agezweho kuri iyi ntambara yo muri Ukraine. Iyi yari Afrimax Show, ndabashimiye.